ukuphakama kwami kube kuhle kwabangcwele. Ngiyazithoba kini maNazaretha. Ngiyazithoba nasesihlalweni esingcwele sikaNkulunkulu. Ngibonga leli thuba abaphathi bami abanginika lona ukuthi nami ngiregister ingilozi yakwaMathenjwa ukuthi ngikhona ngisaphephile kanye nomndeni wami ize kunjena. Ngizocela ngesihlabelelo number 7 ukukhonga ingilozi. Lesi sihlabelelo noma ngingasazi kangako kodwa nginesizathu sokusihlabelela. Awuselithethiwe qala awuqala ke emhlabeni wonke Sihlabelelo sidala sasikhulunywa ngokuthethwa kwecala. Icala leli lalithethwa emazulwini ngoba sathi mangabe sifika isizwe sikaPhunga noMageba siphethe konke okungathandwa uNkulunkulu sigcwele
negazi ezandleni zabo. Sabuzwa emazulwini ukuthi yini nibulala abantu kangaka bakaNkulunkulu, yini nibulalane ngohlobo lonke lokubulalana. Ngabe niyagwazana, ngabe niyathakathana, kodwa igama lithi niyabulalana. Nikwenzelani lokhu? Base bathi abantu abadala, Nkosi sasingazi. Wase kukhishwa uShembe ukuthi akeze emhlabeni azofundisa lesi sizwe ukuthi yini ethandwa uNkulunkulu. Khulumile umshumayeli ngeviki eliphelile wathi kwabukwa lesi sizwe ukuthi siyakwazi ukotha inkosi yaso. Kanti ngelinye ilanga umshumayeli wakwachaza lengubo eyayigqokwa umqalo wendlela ukuthi ezani lezi nsephe ezilapha esifubeni sesikamqalo wendlela. Wathi uhambe uyobuka wabiza ngoja isiphuku, hamba uyobuka ukuthi uShaka wayegqoka ini. Wathi kwathiwa niyongibona ngani? Bathi mangabe ugqoka ingubo enje bayokubona ukuthi lapho uvela khona bakhona oShaka. Wehla wezemhlabeni uShembe ezothetha icala ngenxa yokuthi kulelizwe kwakubulawana. Ngaleso sikhathi efika uShembe yayingasekho inkosi uShaka. Kungakho wafike efake lesi siphuzu. Ababheka izindaba bayazi, babonile ukuthi bethini umntwana waphinda ngene izolo. Ubethi umhlaba wonke uyawazisa ukuthi akukuhle ndlunkulu, isihlalo sethu asisihle siyadumuzela. Kodwa washo uShaka ngaphambi kokuthi ahambe emhlabeni sebengwazile, wathi nonke ngeke lize nilibuse, iyawubuswa inkosi yesikhombisa, yiyo le dunguluzelayo njengamanje. Izolo ungene ucingo luvela ebukhosini baseSwazini lubika ukuthi hawu mama Mathenjwa akawucelele ngaphakathi uShembe ukuthi akukuhle ekseni nje, akukuhle lapha odokotela behlaba enyuka, ubaba asazi noma kuzawushona namhlanje na ekhona yini, kusho abantwana besilo. Ubese lishaya umakoti ucinge elisa ngaphakathi, wathi uma ngikhiphe hayi mntanami ngikhiphe owami 100 rand, ngaya ngaphambili ngafika kubaba nganikela ngathi ngicela ukuthi isilo selulame. Kuthe ntambama maNazaretha wavela umntwana waphinda ngena wathi odokotela bathi hayi isilo siyelulama. Amen. Ngikhuluma ngobukhosi lobu bakithi bakwaZulu, kodwa ke thina sibuye sincelise ngapha nangapha ngoba sibuye sibe nobuswazanyana, kodwa singaphansi kwenkosi lena engekho esigodlweni njengamanje. Engithi eMaNazaretha uma ngabe siguqa sithandaza nathi sonke sisikhumbule isilo sethu ukuthi ngakukuhle nomhlaba usutsheliwe maNazaretha. Usutsheliwe nabantwana basendlunkulu ngiyazi mhlawumbe sebafikile phambi kwaMshumayeli njengoba bekhona lapha eThempelini ukuthi babike ukuthi kwabo akukuhle, kodwa kwakushiwo ukuthi uyawulibusa izwe. Niyazi maNazaretha ukuthi ngoDisemba izwe kuvalekile, indlunkulu ikhiphe inkomo zagcwala ikradi zaya onyazini lwezulu. Sathi silo Shembe, niyazi ukuthi akakusontwa uhlezi wedwa, bheka ukuthi wenzani.
itraki igcwele inkomo angazi noma umshumayeli wayizwa njena angazi umshumayeli wayizwa njena izolo mangabe unkosikazi ekhuluma noma ngaphakathi uthi uma hayi angazi ukuthi bekusho ukuthini ukuthi silo sigcwalise itraki isize la kodwa mina ngiyasithanda ngoba sayikhomba indlela wathi wanoma oshembe bekhona bebaningi sathi sona mina ngiya onyazini noma uthi uma noma ngabeke amaNazaretha akwabe khona okubaphazamisayo ngoba kwaba khona izwi elake lakhishwa isilo sithi hayi uNkulunkulu usezulwini manje nine niyona ngokubiza unyazi ukuthi uNkulunkulu avunga amaNazaretha shumayeli uyakwazi avunga amaNazaretha kodwa uthi uma mina ngiyamthethelela ngoba wayikhomba indlela nokuthi agcwalise inkomo ayilethe lapha ngaphakathi okungeke kwenziwe niyazini weManazaretha ukuthi mangabe uyindoda ufuyile ekhaya uthi uyayibona inkomo zakho ziyaphakama uyayibona izimvu zakho ziyaphakama kodwa nembuzi zakho ziyaphakama akothi phela umakholo ezalwayo lapha ngaphakathi esibayeni hayi oyithengayo ezalwayo lapha ngaphakathi esibayeni bese uthi lena ngekashembe kuyothi uma usuthola ithuba uyihambise uyikhombe iyincane uthi lena ngekashembe uyikhomba esibayeni sakho khuluma namadoda yebo ke ngoba phela sesahlala lapha ibaya kayisekho hayi ngoba abanye abantu bahlala lapha ngoba bethanda iManazaretha ukwathi umshumayeli ongcelosi sokukhiphela kuphi sokukhiphela emkhukhwini sokukhiphela kuphi usuyekhuluma umshumayeli kodwa kunabantu abakulelizwe abangamaNazaretha abangahambanga ngoba kukuhle bavala imizi yoyise nomkhulu babo kwathi ngoba kungahlaleki ekhaya wabona ukuthi yazi kungcono ukuthi manje ngihlale la emkhukhwini uma ngihleli lapha emkhukhwini ngangizokubulawa umuntu lafa ekhaya emuva leso sifo kumshumayeli abanye abantu ababhekana naso ngaphandle nje kwendoda esiwulawule elahla ikhalayo kungenzekanga lutho iyawufike lawo macala lawo iwathethe inoyise ukuthi yothi mayithi yaqhamuka bathi wena sibanibani ubuya kuphi ngoba kasikwazi ngeke ngakhuluma ngokugula kwami ngale yankonzo engayithethayo ngathi lapha ngisinda khona ngakha umuzi wakaMathendo omkhulu kakhulu ezweni lakithi umuzi kaBaba sebaze baqamba ngisho istage kuthiwa kusemarondweni ngoba uhla khona kunamarondo amaningi mangabe ugibela nje ejozini uthi ngemanyiseni bathi uyakuphi uthi ngemarondweni athi drive hayi ngiyazi lapho ngokubeka khona ngise ngakhe ekhaya kithi ngoba hayi ngoba kungenamsindo noma kunjani kodwa kimi ekhaya kimi lapho uzalwa khona lapha uyinhlabathi yakhona iyadinga leyo nhlabathi kuyenzeka ke eManazaretha ukuthi uhambe usuke kini ufike kulelizwe laseGoli udibane nomuntu wesifazane uhlale naye eflatini akuthathe akwakhise lapha eGoli akuthathe angcwabe khona la masofika noma mhlawumbe udibene nonkosikazi weSuku othande ukuthi iGoli liyinto ethizeni ungabi nawo umuzi avale lapho agidela khona abuye ezenzala uzohlala uhlala nezinye iphoko ongazazi ukuthi ezakuphi ngavumi hlalisothi mangabe ubona nje lo makoti wasothanda kakhulu lapha eGoli nje was cooking here umani umshiye wemthatha ulayisho ugibela ibhasi ushone ukuthi hayi ngekhaya mina ufika uthintithe ungene uhlale elawini lakho mangabe kuyilawo uyogcina kulandele ungavumi inenhlanhla ke mina ngoba owami unkosikazi uyo wathi Mathendo asambe siyokwakhe ekhaya
nginomuzi omkhulu lapha eGoli wathi hayi asabe Mathenjwa sikuka lenkolo esibuye wayivuma Mathenjwa yebo yinhle indlu ongakhele yona lapha kodwa hayi nami ekhaya ngiyathanda ukuthi umkhokheli akekho lapha ngabe ngiyayibonga le ntombi yakwaMncwane ngabe ngiyayibonga le ntombi yakwaMncwane ubeyikhona ngoba lapha 14 iyakhuluma ngokuba khona kwamakhaya ngithi ngihlabela lesihlabelelo uManazaretha ngithe nesizathu kulelizwe esiphila kulo siphethwe ipolitiki isibhekisale mina ke ngaba nebhadi lokuthi laba bebale elithi alikhanye bathi mabangibheke bangesabe ukuthi lo muntu lo uma nganikwa ithuba sonke angasibuyisela olwandle asiphushe manje kuthe uma ngabe ushintsha uhulumeni kungena uhulumeni omusha ngawubona umsila uphakama kubelungu kubuyela phezulu ngase ngithi manje ngibakhumbuza nje ukuthi phela yimi nguMathenjwa khona kuhamba ke izinto zami okufanele ngizithole ngokomsebenzi wami ngangazithola zivinjwa yibabelungu ngase ngibafaka enkantolo Shembe ngiyazi Nkosi ngiyazi Shembe ukuthi awuvumi wena ukuthi simangale sifaka amacala kodwa ngikwenzile Shembe ngicela intethelelo Shembe ngikwenzile ngoba uma ngabe ngehluleka Shembe ukuzivikela mina ngoba vikela kanjani abanye abantu uzothi ngizona izingane zami zothi ubaba wayewazi umthetho kodwa wahluleka ukuzivikela yena kungakho ngoba kunje ngicela intethelelo kulokho kodwa ngikwenzi liyangena nje icala ngolwesine lapho khona engithathe uhulumeni ngamfaka khona enkantolo ngitheke Shembe ahambe wena uyothetha leli cala Shembe ngoba mina sengikwenzile konke kwasemhlabeni ngiyazazi ukuthi akangithintwa uma ngabe kuhlanganiswa incwadi kangithintwa kodwa ubuqili basemhlabeni bukhona ngathi Shembe hamba phambili uyoveza lobo buqili lobo ngoba khona zibekiwe hayi bengibothi angeke bangenze lutho kodwa ke phela ubuqili bukhona ngase ngithi Shembe hamba uyothetha lecala ngiyazi ukuthi nginalo icala phambi kwaShembe ngoba lapha ekhaya wona noma ungenze lutho uzithole ukuthi unile ngoba kangizange Shembe ngize ngibhale ngisho lodwa iphepha wena wehliswa wenyuswa ezinkantolo kodwa kwanginesizathu uthi umfundisi ngo2011 mntanami abantu amaNazaretha nabagcotshwa basekwaba kwaZulu Natal bathathe umsebenzi wakulelizwe laseGoli bathi bazozenzela bona ukuthi bazothetha icala lika Shembe icala lenyanga yezulu icala eselokulasuka ngenyanga yezulu manje libhekelene nonyazi kangazi mntanami ukuthi bazolikhona yini ngoba kabanikwanga emazulwini bazolithatha nje ngoba baseyikhundleni kodwa emazulwini amaqala enyanga yezulu amaqala othimo athethwa lapha eGoli anikwa thine zawanikwa ukuthi kasiwabheke kakukhona linye ephakathi lamakhosi amabili eke yalahlwa icala kuzobe qala ngale usho ngo2011 akakaphuma nesinqomo sambile saya eThekwini lasilahla icala saya eMaritzburg lasilahla icala saya eBloemfontein lasilahla icala namanje sesilapha manje eLokhazana ngiyesaba ukumbuza umfundisi uthi awumfundisi wawukuthathaphi lokhu ukuthi sizohlulela ngoba ingilozi ayikho kulabo abantu abanikezwe lo msebenzi ukuthi kabawenze kabanikwanga mhlawumbe umshumayeli wayeseyinsizwa ezincane nje ngalosikhathi leso ngo1976 ikhamba inkosi ila ukuze inyanga yezulu ihlale esihlalweni nazathi kwakukhona ubaba wayengagcotshiwe ngesikhathi leso kodwa kwakuthiwa umfundisi wagcine umfundisi uthiwa ngwakamgabhe uye owayephethe incwadi zenyanga yezulu
incwadi zeNkosilanga yathi uma ngabe iNkosilanga iyotshalwa yase ikhona imvunge amaNazaretha ayengalili alilele ukuthi inkosi ihambile njengoba ubaba wayehlale eShumayela ethi sathi sihlezi emanzini ubaba ehambile amaNazaretha ayalwa ajijelana ngamatshe ashana ngembobo thine sihanjele ubaba omkhulu kwakunjalo umgabhi waphuma ephakameni ebusuku ngo-12 wabaleka namafayela eNkosilanga weza la eGoli kwaba yilokho kwaqala lapho ukuthi ufakazi ukuthi le ncwadi ade ekhuluma ngayo uMshumayeli yangomhla ka-16 November 1976 uMshumayeli lathi ukhuluma ngayo yiyo le ncwadi abeleka nayo umgabhi weza nayo la eGoli wafika la eGoli yasetshenzwa yahlala inyanga yezulu esitalweni kuthe noma sekufika isikhathi sekuvunyelwene kwaZulu Natali ukuthi inkosi inyanga yezulu hayike yehle esihlalweni kukhethwa amadoda ayishumi azobheka lesi sihlalo ngoba kunomsindo kwehla lona leli Goli wafika umfundisi wayesengumvangali ngaleso sikhathi wathi ngicela ukubuza Nkosi ukuthi njengoba uthi uyehla usuvumile kwehla uShembeke lo lapha kuwe uzomthini lo Shembe olapha kuwe lo Shembe olapha kuwe uzophuma yini angene kulamadoda ayishumi azokhethwa wona lamadoda amathambo oyisemkhulu ngabe ngamathambo alapha yini endlini kaMahekisa lapha khona okwehlela lesi sibusiso yathi inyanga yezulu wemadoda niyamuzwa lo mfana kakhanya uthi niyamuzwa uqinisile lo muntu angindawo yahlala inyanga yezulu kwaphinda amaNazaretha mahlala inkosi uThingo kwaba khona ama-high court application enziwayo athe mangabe sekhona kwaba khona interdict ethi inkosi ngayihlale phakathi endlini ibusise inkonzo ingaphakathi endlini ingaphumi wehla umfundisi esuka lapha eGoli wehla wayezansi mayefika khona lapha wafika wangena wabuza ukuthi kahle uShembe ubani uShembe useshilo yini kuwe uShembe ukuthi ungaphumi lapha endlini khuluma uthi bathi uThingo cha bakafike abafika nje abakusho kimi bathi umsebenzi ngophathe kahle wathi phuma yaphuma inkosi wagquza ithempeli ngoba abantu basebetsheliwe ukuthi inkosi ayizophuma kuphinde kwaphinda amaNazaretha manje enkosini le unyazi kwenza khona lokho kwathiwa Nkosi ungaphumi emveni kokumenyezwa mhla ka-3 kwathiwa ungaphumi Nkosi ihlala khona lapha waphinde wehla futhi umfundisi wayezansi wathi ngithi mntana kababa mntanami akashongo ukuthi Nkosi wathi mntanami lo msebenzi unikezwe wena ngicela uphume lapha uye ngaphandle bakulindile abantu uma ngabe bebona wena bazothi nangu uShembe usefikile utheni ubaba ese ngoJanuary sisenkonzweni lapha ne January lo ya hayi lo khona uJanuary lo ya wathi mina ngingumfana nje ngithi mase ngihleli lapha bese bafika bathi phuma mfana uma ngabe bekubona bazothi nangu Shembe kahle lo msebenzi akusiwo wami wabanikazi bawo uphinda lawa amagama awatshelwa umfundisi ukuthi phuma oShembe sebeshilo kuwe ukuthi hlala yaphuma inkosi wathi mangabe ngalelo langa laphuma ngalo unyazi lwezulu kwagquza ithempeli sekuphinde kasona leso namanje kusahleli aningitsheleni ukube ngabe wahlala ubaba ehlala lapha ekuthiwa uzobusisela enze yonke into ngabe namanje ubaba simboni ngabe sekwenze njani emhlabeni
ngabe sikuphi thine ngoba uShembe ngawo usugoqile imithwalo yakhe wabuyela emazulwini sasala singenalutho ngoba phela uShembe akusiso lesisiqu senyama elisibonayo kunoShembe ongena kulomuntu osuke ezelwe ngokwenyama ukuthi manje sewuwe ehlelesihlalweni sengisebenza ngawe kungakho nje uma umshumayeli ekhuluma ethi yena akalinde ecala uqinisile umshumayeli ukuthi akalinde ecala leli gama elithi unyazi lwezulu kwathi ngalesi sikhathi kuvulwa umkhumbi owawuthwele inkosi uThingo umshumayeli wonke kuvulwa umkhumbi angithi phela uma ngabe kutshalwa umuntu umkhumbi awuthi ufikwa nje ubuthathwa ushothwa phansi uyafike ubekwe eceleni kwalowo ndlu esuke senzelwe yona indlu ke iyoThingo yathi baseyenziwe seyivulwa ngoba phela noShembe akangeni phansi umzimba ebekade ehlezi kuwo ngebhokisi ungena isiqu sakhe ngenyama abavula lowo mkhumbi owawuthwele nobiza ngebhokisi phela abavula lowo mkhumbi owawuthwele inkosi kwaphuma unyazi lwaqonda ngqo kulowo wayephethe ubhoko laselithi igama unyazi lwezulu yes uyazi bayazi abashumayeli lento bayayazi abashumayeli niyabona yini lento lena esikuyo ukuthi yasemazulwini uyathanda kawuthandi kwathi ngelinye ilanga ngalesikhathi kwakhona indoda eyayibiza igama eyayingelona ikholwa kwakuthiwa ugandaganda ongena stelingi wayezomemezela igama loThingo ukuthi ubaba inyanga yezulu ithe inkosi kuzoba ubani ababekhona nababaseduze naye wayigqoka ke umNazaretha omfushane kwaphuma kwabonakala uThingo lwenkosazana lumkakelezela kuthiwa uThingo lwenkosazana yini kwaqhamuka uThingo luzomkakelezela uThingo luyisymbol uThingo ngabe ithiwa ni symbol kodwa angazi uThingo luwuphawu loxolo phakathi olubasemkhathini ngoba kwakade kunempi eyayikade ikhona kuthiwa lo manje ukwenza kwakhe uzokwenza ukuthi kube noxolo phakathi kwalaba abasephakameni okudala nalaba abalana ebuhleni ngoba kwakuliwa into enkulu kakhulu niyazini weManazaretha abantu baye bakhulume into abangayazi bakhulume bantantalaze nje bakubhoke elidele ibandla uyazi uma ngabe sebekuzondile bangasuke nje bathi yazi weMathenge hey uthe usemsebenzini ngabona umshumayeli ingcolosi ongena lapha ebhilidini la kwakho useyathanda nje indaba wasikukini sengiyamzonda umshumayeli baqhama manga ahlazi akhona yakhanda yeah uyazini weManazaretha ukuthi sike salwa lapha eGoli salwa umshumayeli adesha umkhokheli athi kuthiwa izinduku phansi dala thina sayibeka induku phansi ngoba ngathi umshumayeli umkhabela umshumayeli ngiyavuma uma ethi baba sibuyele ekuthuthukeni kulungile phela sibuyele laba bathi asingaye ekuthuthukeni angihambisani nabo ngoba uma ngabe ngiqinisa ikhanda ngithe ekuthuthukeni angiyikhona kusho ukuthi ngilandela muphi mina uShembe uma ngabe ngingamlaleli lo kusho ukuthi ke manje angiphume ke phela manje uma eseshilo sekhulumile kukubi kunjalo
kubhlungu kunjalo kodwa uma iseshilo uze uthi niyangibona lapha ngime khona njengoba nginibona amaNazaretha nine basesandanezwe nilapha kuthi mangigxume ngisuke phezulu ngize phansi manje nisho ukuthini ukuthi uma ngabe umshumayeli ethi asibuyele asisebenzisane nabasekuthuthukeni singavumi silwe sithi sidayisa ngomuzi waseThemba lethu senze kuphi maNazaretha kupho kufanele masikwenze Niyazi maNazaretha njoba ngikhuluma nenkosi uThimo ngithi lo yambhalo oThimo usho uxolo mina ngahlala phansi nenkosi angikhulumi ukukhuluma ukuthi mhlawumbe ngizwe ishumayela ngikhuluma sisobabili 2 baba ubuza mina usidayiselana ungasayina baba incwadi ethi asibuyele ekuphakameni kuzothi emva kwakho baba bese sisuka thina lo ophethe ekuphakameni eze lapha kumsebenzi wenyanga ezweni nguzu baba athi mntanami uyangizwa ukuthi mntanami ngisayinile kodwa kangifundanga bekukhona lapha izikhulu lapha wamemezela wabuza igama elilodwa wathi ikhona isikhulu okuthiwa uvundla ngimazi bapheka bathi ngisayinela uxolo kabangitshelanga mntanami ukuthi ngisayinela ukuthi ngiyisa ekuphakameni ngathi mfundisi ingani mfundisi usuke lapha wena wahamba wayelo awuyibonanga lento athi hayi mntanami ngifice imoto isigcwele ikhumbe ibovu ibisigcwele ngithe ngena kwathiwa nangibabethunga angibonanga lutho kodwa ngifike bengikhona bengihambile bekuthiwa kosayinelwa uxolo kangifundanga lutho kodwa igama lithini namhlanje umfundisi wasayinisa ubaba incwadi abazange baze bambuza kaze baze behlale naye nanobaba abazange baze bambuza bakaze baze behlale naye kodwa igama likababa wathi ngathi baba ngicela ukuthi manje uma sekwenze nje asinike lenkantolo baba bakhohlisile ifraud le wathi baba mntanami angeke ngimangalele umuntu kodwa khona into engifuna ukukutshela yona lento lena ngekasheme lento lena ngekasheme iya lapha ithanda khona mine wazi wayibiza ngegama lakhe mine noma ngaba nengane yami engiyithandayo ngithi ngiyayinika uma bangayinika ngabanikazi bayo ngeke ize ihlale lesana kusho ubaba kwenzakaleni ubani ohlezi lesana kubuyele emagameni enyanga yezulu inyanga yezulu yathi ngicela wena imbiza ngegama mntanami landa le yangane ekwakhanye uyibuyise la ekhaya ngoba uma ngawuyilandanga le yangane wayibuyisa la ekhaya buyokufa ubuNazaretha kwenzeka nini lokho kudala ngabo ma 1980 kwenzeka ngabo ma 1980 basahleli inyanga yezulu iseyihlala esihlalweni noThimo lonkosazana isathi kodwa umkhulu uthi inyanga yezulu itshela uThimo ithi mntanami ngicela ulandele yangane leya bathi yathi mayifika efika ezoqala ukubona kwabo wathi mangabe eqhamuka wathi hawu uNkulunkulu wami kanti ekhaya kusebukhosini kusho uNyazi kanti ekhaya kusebukhosini wathi mangabe eqhamuka wabona lenkosi ehleze esihlalweni waqonda kuyo ngqo uthi uma eqonda kuyo ngqo wathi athi mzukulu ungaqala uxhawule kimi ngicela uqale kuloya umdlulelani lwana qala kuyihlo ngaphambi ukuthi uze kubani uze kimi umkhulu wakho ngiqinile ukhaya maNazaretha ngithi umkhulu wakho kokuqala lapha ngaphambi ukuthi uze lapha sikuphi namhlanje uNkulunkulu wabona nize ninga kuyafika isikhathi maNazaretha
noma siyobe sesigugile singamakhehla izingane zami sekuphethe nina ibandla senihamba phambili anohlala phansi nibuke ukuthi hey kahle ngempela kuhamba kwenza kanjani ngoba ungabi nebhadi uwele lapha khona abasemazulwini bangakhombe khona ngoba umkhumbi uyobe sokuchithile. Uyashumayela umshumayeli ngodlike liphelile uthi kubonakale umuntu kwathi ephuphile wazi wakhuluma umshumayeli Ncube wathi wena sibani sowaphupha kanje ungehlelwa lelo bhadi akabonanga abakubo bamlahla. Uma kufika lesithuba sokuthi inkosi ishintshe ibhanti kuka uthi ngicela ukukhonjiswa indlela ukuthi ubani ngoba kulokhu kuyohlale kukhona. Uma ungaboni kahle uhoxe uthi uhoba angisho ukuthi kube ngamagwala kodwa uthi uhoxa ubuke ukuthi what's cooking here ukuze ungaduki ngoba kuba likhulu ungena. Niyazini weManazaretha hey ukuthi umfundisi owayephethe lelibandla siqala sikhula nje sisithatha manje ukuba ngamadoda sisebenza kulelizwe laseGoli sasembiza sithi uMadeva Bofu. Lo mfundisi lo sise lapha khona lo muzi lona wawugadwa umfundisi Madlala lapha eSabathini. Uma ngabe inkosi yehla yathi kukhubazeka endleleni yehla phezulu noma kwani yatheleka umjimba kangazi sabheka phansi sonke yaseyifika phansi yathi mangabe ifika nje uma kuqedwa umthandazo yasukuma yathi mfundisi hlabela isihlabelelo I think number 28 yathi uyeza umhla wokuphela yamphindisa ka7 kodwa noma ngabe kukhona ungahambanga kahle nogcina hambile kodwa niyazi ukuthi wathi lo mfundisi esehambile wathi ngiyacela bantu abami ngicela ukuthi indlela yami seyiyakhala uyangibuza ukuthi ngoluthi wahamba kanjani ebuhleni ngiyacela abantu abami ngicela ningithathe nifike ningithi fuqa lapha egaweni ezindala abadala bayazi egaweni ezindala lapha egaweni nishiye khona nje ngifuna labasebuhleni bamane bangigxobe umphefumulo wami uphumele khona ngoba zikhona ezulwini lapha ngoba ikhona ezulwini lapha manje uma ngabe usoguqulwa niyazi ukuthi uma ngabe uyindoda ugula uma unkosikazi avala eminyango nabakwenu abakhona nokukuchatha sofuna uqubule phela manje abasakhona nanokuthi bake bafike baphethe izagile umfowethu wagula kunomuntu esemkhomba ngapha ufuna bedlule kubani unkosikazi ukuze uhambe uyokhotiswa lokhu okhothisayo kuba likhunyana ke madoda ngizokhuluma nje amadoda kuba likhunyana ke madoda ngoba phela laba eyindlu le yabo mama kuba khona ezinye izinto abazenzayo lapha kuwe uyindoda ukuthi ikhanda lingathi ukuvuka kancane manje uma ngabe sesikuthatha thine bakwenu sikhambisa into esosuke sesiyoyenza kuwe ukuthi noma ubani ofake isandla kulomuntu akathi uma ngabe lo muntu afa naye afe mangabe ke wena nawe unkosikazi wavuthuzela nawe uyahamba ukhulume mangabe nawe unkosikazi wathi ulungisele umzi wakho uzoyibona ukuthi fana angisho ukuthi bese niyangilandela hlasuthi nangizwa uyazi umshumayeli ngeviki eliphelile uyasithethisa sinhlasuthi lapho uyashumayela uyathetha umshumayeli uthi hey iyakhala ngiyafonelwa kuthiwa ngiyashaya ngiyabashaya abantu abami ufanele umshumayeli athethe inhlasuthi uthi asanda vele la ekhaya ngicala ungahlala na ukuhlala ngaphandle uthi ushaya unkosikazi lokushaya nje mina ngodelelile kodwa nani bomama
Msana ukuphendula manje ibona ukuthi indlondlo iphakamisa ikhanda shonisa phansi ikhanda. Ngelinye ilanga yafika inkosi ilanga azoyibika unkosikazi ukuthi baba sengiphelile induku. Yathi ubaba uyazi ukwenze njani mntanami? Abothi uma eqala nje umbona kusosusa lento ayenzayo uthatha amanzi uwafaka emlonyeni agcwala umlomo amanzi ungawaphilisi agcwala umlomo. Angithi amanzi ngekhathi agcwala umlomo awuzukhona ukuphendula wena mama. Ukubona mntanami ukuthi uzokushaya yini awuzukhona ukuphendula. Wakwenza lo nkosikazi wathi hawo uma ngagcine ebonile hawo uma ngazange kanti ngakhuluma akhulume nje nawe yedwa waze wathula uzathatha ucelemba aphuma hamba ayolala ngoba kawuphendulanga kawuzange wavusa ikhanda. Angicabanga ukuthi khona indoda kuShumayeli engavele nje ishaye unkosikazi wayo shaya isibuko sayo kusuke sekulahleka ukhiye. Ngeke ngidibane namadoda ngithawukoda ndoda ungathatha icartridge yini lento efaka inhlafu zesibhamu. Ungathatha imagazini yonke uyithululele kumuntu wesifazane ade kwenze njani bekwenze njani. Ngithi ake niqhele abantu abami nenithetha amaqala ngizafuna ukukhuluma nale ndoda ake ikwenze njani bekwenze njani ndoda ngisuke lokulo kushona le livumele licala abantu abami ithi le ndoda yazi ngimdubulile amathenge kodwa kangazi bese kulahle angazi ngibone seyiphelile icartridge ukuthi ngimbulele. Ngimbone seliphelile icartridge ukuthi bomama yehlelani ngezansi uma ubona ukuthi kukhona indoda iyakuphuza ucasuka kodwa uma ubona ukuthi engazi ukuthi kuyanyukela kancane wonile ngeke uMshumayeli abelo asithethise siyinhlalisuthi uma ngabe nani lehlela ngezansi ngeke sinenze lutho. Shumayeli inhlalisuthi yakuhlonipha kakhulu. Inhlalisuthi yakuhlonipha ngizwile ikhuluma lapha ngaphandle ithi hey Shumayeli unenhlanhla Mshumayeli yokuhlonishwa. Noma sibuye kube khona okwenzeke eceleni kodwa mina nginesiqiniseko ngiyabezwa. Uyazi uma ungazange ube inhlalisuthi ube phakathi kwenhlalisuthi uyihlalele nje awazi inhlalisuthi icabanga awazi kodwa uma ngabe uhlezi nawe uyakwazi ukuzwa ukuthi okay Mshumayeli inhlalisuthi mhlonipha kakhulu le thempeli. Hlonipha kakhulu inhlalisuthi le thempeli. Ithe kodwa azinabo labo mama yazi ukubona phela kwesinye isikhathi ugcine nempama soyilahlele nje kodwa bekade ungaqondanga kodwa ayicala manje ngokusemthethweni icala ngokwasebandleni icala ukwenza lokho futhi ke leli bandla leli uma ngabe kwafika unkosikazi wathi ungishayile wena sekuyofanele uyohlala lapha ngaphandle ungangeni awusangeni lapha phakathi uze ucelelwe uye umama intethelo lathi baba Mshumayeli akasangishaye nesitofu sesiyavutha ekhaya bese uyakuhlambula uMshumayeli ungena lapha ngaphakathi. Niyazi weManazaretha sengiphuthuma nje uma ngabe uMshumayeli esukuma esiyala ngento ethile asokwamukela noma ngabe kungena kabuhlunganyana asokwamukela. Ngelinye ilanga kuzofika ubaba kulelizwe ngithatha u30,000 ngonika umvangeli uMshumayeli wase nomshumayeli usewumvangeli manje bahamba ihlangabeza ubaba hayi afone uMshumayeli elwa ngangiqala ngibona uMshumayeli manje fone uMshumayeli elwa mathenjwa ukwenza njani lokwenza nginganawo futhi uMshumayeli ngithi uMshumayeli uzothi uma ufika phambili iyothi uma ifika imoto eMontrose uthatha u500 unikeze ubaba uthatha u250 ufake emotweni ngemoto ngilungisa isimo sasikhona leso bese
uyazi ubaba kuthiwa zathi mayifika imoto eMontrose Mshumayeli zema ubaba bathi wakhuluma isiqhoko ayisifakile wahlala phansi wathi imoto ayigcini wathi ayigcine zonke kwaphela 1 hour 30 minutes bathi lisanda nezwe inika mina ithi mina hayi abanikeli cha bathe nje baba wophuza ukodrink endleleni kodwa kwenzeka inkingi wasala umnikelo uthi uma usala umnikelo kwaba khona inhlasuthu emphucayo uMshumayeli yamphuca uMshumayeli lenhlasuthu namhla Nkosi yami ngisho ngihlangana nayo la edrobheni ayisekho uma ngihlala lapha nayo la edrobheni ungathi nje olunye uhlanye engalwazi laqhamuka kuphi kodwa uyabo uma ngabe seyenzeka lento sengireversa sengibuyisele emva ngithi uMshumayeli yini le ingene kuyo ukuthi akathethe ethi lo mnikelo ongaka ukhiphe kanjani uzokwenza kanjani kodwa ngizange ngikhubeke angizange ngikhubeke kodwa nje ngathi uMshumayeli ngilanda ubaba kanti uMshumayeli wayembulelwa ukuthi hey kunolayitha lapho uzobona ngempela wona Nkosi yami uphuphile kakhulu angeke aphinde ayeke ukuthatha umnikelo uma unikezwa yena yazi la eThempelini sike sicelwe singamaNazaretha kuthiwe na uMshumayeli uyahamba uya ekhaya sicela ukuthi amaNazaretha ampe uKhisimusi bese ucaba bese uthona kanti yena le kakhe imbuzi zakhe azikho ungawukhethi ngibone isimanga amaNazaretha njengoba de kunale covid umsebenzi enawenza kuzovalwa naphathisa uMshumayeli ukuthi uMshumayeli hamba uye ekuKhisimusi usitufuza kathelanga lutho bekade kunikelelwa nina ngoba nifa nibhuqwabhuqwa iCovid kuthiwe nangu sibanibani usephe esibhedlela akasaphefumuli nali ithempeli libhubha uMshumayeli akhipha angene baba sekunosibani baba sekunosibani baba sekunosibani baba okugcina sengila eGoli sengibuyile ekhaya umkhokheli senze njani athi umkhokheli ayikho into esoyenza mntanami asifonele uMshumayeli angene ngaphakathi baba angazi wakhipha imali ukuze kume ukufa kule thempeli ukuthi ngqi kumuntu wamanje ngoJanuary uMshumayeli ahlalele izitsha lapha ngaphakathi ukuze kume ukufa ukuthi ngqi ukhiphe kuye emnikelweni azike kodwa emnikelweni esasimphe wona sithi akahamba ophuza ukodrink nabantu abakhe kodwa ujike wavikela thina sifa bekukubi mangabe ke maNazaretha isiyalelo nje anginiphuqi kodwa uma ngabe kuthiwa hey nangu umkhokheli uyahamba nangu uMshumayeli uyahamba uya kubaba noma uye ekhaya akena anoba nakhe ingqondweni zenu ukuthi uyoginqika ngemoto usendleleni ukini uma ufonele kuthiwa fonelana uMshumayeli useduze nobaba besenze kanjani uMshumayeli ekhipha kuye noma engakhiphanga kuye uma kuthi akekho efonele amakhosazana noma umgcotshwa oseduze nobaba nangu umuntu useginqike nemoto ngapha wasethempelini lami lo muntu akhiphe kuye athi kunenhlansuthi yasesandanezwe eseginqike nemoto njengamanje imoto iyasikwa uzaphume akhiphe lo muntu ongaphakathi amnike abeke embengeni kubaba uma ngabe beke embengeni kubaba uyothi mhle efika uMshumayeli ezebuhleni lo muntu ezeduze kwaMshumayeli njani uMshumayeli usekhumbula lo yamnikelo anikela ngaha ngekhathamthu uMshumayeli sekufanele ayenze ubuntu naye akhiphe ukodrink noma angasasho ukuthi uyambhadala akhiphe ukodrink athi ngiyabonga yasinda leyo nhlansuthi kodwa wongazange wawukhipha wona lo mnikelo lapha ethempelini uma ngabe kuthiwa uMshumayeli uyahamba ekhaya
wawungazange yakwenza lutho. Into lena engithi ibhekeni maNazaretha yazini mina ngiyazi ngoba ngibene ngizothi inhlanhla noma ibhadi ngimncane ngasebenza nobaba bonke laba abadala abangasekho lapha ngisebenze nabo ayikho into abangazange bangitshela yona lezo. Ngiyibheke nje masisebenza ngithi kumshumayeli ade ngivamisa ukukhuluma kumshumayeli Makhoba ngithi mshumayeli Makhoba ngicela uma ngabe sifika lapha sizosebenza uvimbe inhlasuthe uvimbe omama bangasondeli lapha eduze kwalendlu enelade bas noma bangasebenza umane ubheke laba sebaqinile abangamakhehla ukuthi abasebenze eduze kwendlu yelade ngoba bakusondelwa kulendlu. Ibenefit yokuba nabantu abadala. Uma utshelwa ukuthi msukusondela ngalapha ucabange ukuthi uyavinjwa. Niyazi maNazaretha ukuthi uma ngabe kwedlula umphongolo wezivumelwane bedlula nampo umshumayeli awubheki ubheka phansi. Awubuki nokubuka ubheka phansi. Ngoba mhlawumbe ukhakhayeli lwakho kaliqinile uyawubheka ukuthathe. Kwenzeke ibhadi kulelizwe nampo umshumayeli babadala bangamadoda balibuka nje kwathathwa umfana omncane nakithi wagcotshwa waba ngumshumayeli. Uthe aqeda ukugcotshwa waba umshumayeli wathathwa kwathiwa kaye ezansi wahamba ayothwala izitsha wahamba emhlabeni. Akwaziwa nanabo umshumayeli ngeke ngisho legama lakhe akwaziwa wahamba lo akekho sikhuluma. Ubucayi balento esikuyo maNazaretha. Ubucayi balento esikuyo maNazaretha. Awusondeli ufuna ube neminyaka uyothi uma ngabe si23 asitshele umshumayeli ukuthi noma ngabe uyaphupha ukuthi mina ngiphupha ngingumfundisi mina ngiphupha ngingumshumayeli usefikile ubhombela uthi namhlanje na mshumayeli nginikeze inkonzo namhlanje na mshumayeli ngigcobe ngibe umshumayeli kodwa fa mshumayeli asitshele ukuthi kukuphi lapha singasondeli khona. Ngoba mangasitshelanga mshumayeli uyasibulala. Uyasibulala masitshela ngaba nenhlanhla sengikhuluma nezinsizwa lezi ezincane ngikhula ngakhula nje ekhaya ngokuthi ke uShembe wayengikhombe ngizalwa ukuthi ngiyoba umNazaretha wangilanda nje sengimdala kodwa ngithe mangifika ngoba ngangiyinsizwa enhle ehlakaniphile nalo kwamantombazane kwakungithanda kakhulu. Ufika inkosi la ithi mntanami iza namakhosazana njengoba embethe nje ithi mntanami uyababona laba inhliziyo yami le amehlo ami lawa ungabathinti ungabalokothi abadanga kule ndawo le yamakhosazana kasihlangane lapha emhlabeni nakwenzayo. Ngisho kufika inkosi la ngayikhuluma nami ngqo mangabe kushunyayelwa kuthiwa msana ukukhanda ama13 ngoba phela i13 akusifa akubi 14 msana ukukhanda ama14 ama13 niwakhipha la nithukuthele basuke bazama ukuphephisa umphefumulo wenu. Ithi batho baba wathi ubhombela komunye umfundisi mfundisa ngazi ukuthi ubani asena kubonana lapha nakwenzayo ngoba wena lapha wona inkosazana. Ngikhuluma ngokuyanga thina ningaqhubeki uma ngabe uyanga angisho ukuthi kuvumelekile maNazaretha kodwa uma ubona ukuthi engazuthi lapha nehostel sekuhlaleke kabi awusakhoni nonkosikazi akekho angisho ukuthi ngithini kodwa nje hawu man ungamani uye kulaba bayazipha mjayi ungayi la emakhosazaneni ubuke kulaba bayazipha mjayi icala umshumayeli yolithetha yolithetha umshumayeli icala lokuthi uyile lapha ke emva kwamkhokheni bayayazi bamjayi nabo bakhona bayazi
kodwa ungalokothi usondele kulaba ufohla isibaya ngoba uyoba necala mhlambe ngeke wena uthethelelwe kodwa namhlanje sengumangalele sengitshelile ukuthi ningasondeli ngani sengitshelile noma ngangibuka sengitshelile ningasondeli ngani ngiyanimangalela okwenzayo useshisa yena ngithe angisho ukuthi ngithini ngithi uma ngabe ukuthi kunjalo ngamabrika sabambeki ngale kwamkhokheli kodwa siyawukhuluma ngoba uye kumuntu vele ibhamjaji wezini oyazi Nkosi yabusizwe ngizwile amen Bantwana benkosi njengababingelela abancane amen siyabonga amazwi okuphila sibonge inhlasisuthini esifundele umthandazo sibonge nabesizweni zala ekhaya ezithanda ushebe amen madoda la ekhaya lawa aseluleka namhlanje sizocela insizwa yakabuthelezi cabanga uthiyo la sizobuyisela umthandazo kaNkulunkulu nge-164 umshumayeli umkhabelo sibusela inkosi ayibusise ukuphama kwabangcwele amen